Reka twongere tubasuhuze kandi tubaye ikaze mwese mukurikiye inkuru Mpamu TV. Uyu munsi turi kuri tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026 turasesekaye kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru agezweho, by'umwihariko tugiye kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugiye kwibanda muri Kivu y'Amajyepfo, niho izi nkuru zacu ziri bushingireho gusa. Icyo ngusaba kugira ngo ubashe kumenya amakuru arimo abera hariya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, turaza kuhakoranaho mu yandi masaha, nuko ukanda subscribe, ukore share, like, comment kugira ngo amakuru tuzaba twagutegura tuzajya dutegura azajya abasha kukugereraho ku gihe. Reka twinjire mu makuru tubabwira uko byifashe hariya. Tugiye kwinjira hariya muri uriya mujyi wa Baraka. Hariya mu mujyi wa Baraka ntibyoroshe, birakomeye cyane. Abaturage bo mu mujyi wa Baraka batangiye guhunga. Bibwiraga ko abaturage bo muri Minembwe aribo bazahunga gusa. Bibwiraga ko abaturage bazarugeza aribo bazaba impunzi. Bibwiraga ko abaturage ba Mikenke aribo bazaba impunzi. Ariko abanyarwanda baciye umugani ngo intambara nakamasa kimiriza bose, kandi ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Reka twinjire hariya muri Baraka tubashe kubabwira uko byifashe muri aya masaha. Ku munsi w'ejo twababwiraga ko hari indege, twabanje kubabwira ko hari indege zitagira abapilote cyangwa se drone zaje kurasa ahantu hari ingabo z'abarundi igihe zambukaga zirimo ziva hariya kuri Lake Tanganyika. Bamaze kwambuka hariya baje kuhahurira n'umuriro, drone iza kubarasa. Ayo makuru yo nayabagejejeho sinyatindaho. Nyuma yaho haje kuza Skoyi. Izo Skoyi zari zivuye ahantu bita Kisangane, zikaba zari zije gutora amakajorite. Baza gutora amakajorite, drone Skoyi ya mbere iraza, imaze kugera hariya muri neza yari imaze kugera hariya muri Point Zero, bapakiramo imirambo ndetse bapakiramo n'abasirikare bakomeretse baba ofisiye. Igiye kuguruka yerekeza Baraka, isatira ibice birimo 23 ndetse na Twirwaneho. Ikigera ahantu bita Birarumbiri, aho Birarumbiri ni muri Mikenge, ni muri teritwari ya Mwenga. Aho ngaho niho bayikubitiye isasu, bayiteye ikompra rita ifata icyo bita koropera. Iyo rifashe icyo bita koropera, ntabwo indege ibi kibashije gufata icyerekezo irimo ijyamo. Nibwo yahise ifata icyerekezo cya Baraka, ariko iza kugwa hariya muri uriya mujyi wa Baraka. Ikigwa hariya muri uriya mujyi wa Baraka yaguye mu mujyi hagati, iza kwicamo abaturage benshi batandukanye. Indege ya kabiri ya Skoyi nayo yahagurutse hariya muri uriya mujyi wa Baraka, inyura muri Kalemi, yahagurutse muri Kalemi, ihaguruka yerekeje hariya Point Zero. Iyo yarahageze ipakira amakajorite, yapakiye amakajorite menshi cyane. Hari harimo abakoloneli benshi, ni nayo yaguyemo abakoloneli benshi ba FARDC. Ndaza kubabwira umubare wabo twarangije kubona abaguye muri ziriya ndege zose. Turaza kubabwira umubare, abapfuye abakomeretse bo ni benshi cyane, ntabwo twabashije kumenya umubare, ariko umubare w'abapfuye wo turawufite, ndetse n'aba ofisiye baguye muri kariya gace nabo turaza kubabwira uko bangana. Ariko ntabwo turi babwira abariyetena n'abasuriyetena, turababwira guhera ku bamajoro n'abakoloneli, kubera ko abandi ni benshi cyane, ntabwo twabasha kumenya umubare wabo. Abangaba nabo bakigira hariya Point Zero, barapakiye bapakira amakajorite. Ayo makajorite barayazana neza, nabo ngo bahagiye guhaguruka, nibahaguruka berekeza muri Baraka, nabo barongera kandi basatira ibirindiro bya 23 ndetse na Twirwaneho MRDP. Nabo bari bakiri hejuru neza ya Rwitsankuku, nibwo ingabo za MRDP zongeye kubagabaho igitero. Zahise zibakubitamo ikompra, zirangije kubakubitamo ikompra ya ndege, kandi nayo barongera barayirasa, iramanuka directement ihita igwa neza mu kigo cya gisirikare cy'u Burundi cy'abadede. Iyo ndege ikigwa aho ngaho directement hahise hamanuka drone, iramanuka irongera irasa aho ngaho muri icyo kigo cy'abadede. Haza gupfamo abasirikare benshi batandukanye b'u Burundi. Abo basirikare bapfuye nibo bari bavuye mu Burundi, bari baraye aho ngaho buca mu gitondo kuri uyu munsi, babyuka bagenda bazamuka bajya muri Minembwe, bajya kugaba ibitero. Abo ngabo nibo barasiwe hariya muri kariya gace. Indege ya gatatu n'abantu benshi batarabasha kumenya ngo basobanukirwe uko iyo ndege byayo uko byayigendekeye. Zari indege eshatu. Indege ya gatatu nayo yahagurutse mu masaha iva Kalemi,
ihaguruka mu masaha yo mu masaa 3 saa 3 z'ijoro. Habaye ibitero byinshi bitandukanye saa 3 z'ijoro. Ndaza kubabwira hari n'ibitero bya Mikenge nabyo byaje guhitana abasirikare benshi cyane. Ibyo nabyo ndaje mbivimuzi mbabwira uko byifashe hariya muri kariya gace. Niyo mpamvu nababwiye ngo ndibanda muri Kivu y'Amajyepfo gusa. Indege ya gatatu nayo yahise ihaguruka Kisangani, nako ihaguruka Kalemi, iraza yerekeza hariya muri Baraka. Igeze hariya muri Baraka, hariya Baraka naho haba ikibuga cy'indege. Imaze kuhagera yitura hariya, ifata situation yose irareba, imaze kureba irongera irazamuka. Dore ko hariya hejuru hari abacancuro bakomerekeye bane, hakongera hakaba n'abasirikari b'abakoloneri babiri bari basigaye b'abarundi. Iyo ndege akaba ari we yari igiye kugira gute, yari igiye gufata. Iyo ndege igiye haguruka nayo yahagurutse, nayo ntiyegera Rwisankuku, ariko ishaka gusatira hariya ku musozi wa Baruta. Ikigera aho ngaho ku musozi wa Baruta nibwo ingabo za M23 natwirwaneho nibwo bongeye kuyirasa. Bayirashe ngo barangize kuyirasa, iyo ntiyaguye hariya muri Baraka, yahise igenda neza directement igera hariya Kalemi. Ikigera Kalemi gutya abantu bavuyemo kera yatangiye kugira gute, kugurumira. Gusa hahiriyemo abantu 3, iyo ntiyahiriyemo abantu benshi, harimo abacancuro 2 bakomeretse n'umusirikare w'umukoloneri w'umuhibu. Abo ngabo nibo baguye muri iyo ndege yahiriye hariya Kalemi. Batinye guhita bayimanura hariya muri Baraka, babona ko nayo ishobora kugira ibyo yangiza hariya muri uriya mujyi, ariko ikomeza yerekeza hariya Kalemi kubera ko ntago bari bayihamije cyane. Ariko yagiye kuhagera umuriro warangije kugira gute, umuriro watangiye kuyakira. Bituma ku munsi w'ejo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitakaza indege 3. Batakaje indege 3. Iyo ndege niyo yabaye ya gatatu, yahiriye hehe, hariya muri Kalemi. Hariya muri Kalemi niho yahiriye, ikaba yaguyemo abazungu 2 b'abacancuro baba blackout. Abo ngabo nibo bahiriye hehe, muri iyo ndege, ndetse n'umusirikare umwe w'umukoloneri. Abo bose bakaba bari bakomeretse. Umubare w'abantu baguye muri ziriya ndege, uko buri ndege abantu bari barimo, ndetse n'abapfuye n'abasigaye bakomeretse, ibyo byose ngiye kuva imuzi n'imuzingo mbabwire uko bimeze. Abakoloneri bahiriye mu ndege ya mbere, ariyo yaguye neza mu mujyi wa Uvira. N'ifoto yayo yagaragaye, ifite ibara rya camouflage cyangwa se rya gisirikare. Yaguyemo abakoloneri 2, koloneri w'umuhibu na koloneri bariya bita aba force spéciale bita aba serpent noir. Uwo ngo nawe yaguye hariya. Abasirikare bose nabo baguye muri turiya duce. Ubwo ngubwo nabwiye ko ndibabwira abakoloneri gusa, abandi bo ni benshi cyane batandukanye. Abasirikare baguye muri iriya ndege n'abasirikare 32. Abo nibo baguye hariya muri iriya ndege. Ubwo ngubwo abakomeretse ni benshi, hari n'abandi bari bakomeretse vibaya ariko bari mu bitaro. Aya makuru kubera twebwe twayamenye nijoro, hari abashobora kuba baraye bapfuye. Iyo ni indege ya mbere. Indege ya kabiri yaguyemo koloneri umwe n'abamajoro 3, hakaba haguyemo n'abandi basirikare bagera muri 19. Hanyuma noneho impanuka yateje aho ngaho yaguye mu kigo cya gisirikare cy'u Burundi. Hakaba haguye abasirikare b'u Burundi bagera muri 45. Abasirikare 45 b'u Burundi ntabwo bari mu ndege. Indege yaguye iruhande rw'ikigo cya gisirikare cyabo, aho ngaho banahakiniraga na basket. Imaze kuraswa hariya muri Minembwe, ishaka kugira ngo ize kwifashisha kiriya kibuga cy'indege cya Baraka, nibwo yahise igera iruhande rw'ikibuga cy'indege, niho abasirikare bari bari. Igwa aho ngaho, abasirikare baguyemo bari mu ndege ni 19. Noneho abasirikare bari bari hanze gusa, batari mu ndege, bari bari ku butaka barimo bakina cyangwa se bari muri activities zitandukanye, bakomerekejwe n'iyo ndege, ndetse n'abapfuye. Abapfuye bo ni 45.
drone yarashe hariya ku kivuko cyangwa se aho barimo bambukira, hariya ku kivuko drone yarashe 29 nibo baguye aho ngaho. Hanyuma noneho tujye Mushimbake muri iki gitondo, ahantu bita Mushimbake. Mushimbake yarazwi cyane, iruhande rwaho niho hari iporo, uzamutse ya ruguru niho hari amashuri. Hari amashuri yakundaga kuba ahari, bakundaga kwigira icyo bita teoloji. Ibintu by'ibihombo usa naho umaze kubimenyera. Kuri wowe ngo abakozi bose ni kimwe, bose bakubarisha nabi. Ayaya, gute se kandi umuntu yakuvana ku isoko ngo kubera yuko utabasha kubara neza ibintu waranguye ngo bihuze n'ibyacurujwe hamwe n'amafaranga yavuyemo, unamenye ibisigaye muri stoke n'inyungu iri mu byamaze gucuruzwa. Uremeye uhebera urwaje kandi business yari yarakuvunye ukitangira kweri. Reka nkurangire Infinity Tech Solution. Injira muri iki kigo cy'ikoranabuhanga baguhe system igufasha mu bucuruzi bwawe. Wowe ufite restaurant, akabari, coffee shop, bistro, supermarket, warehouse cyangwa ubundi bucuruzi runaka, Infinity Tech Solution yavugusa umuti w'igihombo giturutse ku mibare. System ya Infinity Tech Solution iragufasha kubara inventory yawe yose, igufashe mu kwicururizamo nka POS, igufashe gutanga inyemezabwishyu. Mbega system uziko inakubarira ibyo usigaranye muri stock n'ibyacurujwe byose, ikagenda ikwereka imibare kandi ukayigendana muri telefone yawe. Hari na system baguhangitse mbere, ariko ubu ngubu ntabwo zishobora gukemura ikibazo ufite cyo kubara cyangwa kumenya stock yawe ukuntu ihagaze. Namwe mwashyizwe igorora, wijijinganya. Ibiciro byo ntibigukange, twegere gusa tuvugane. Kubijyanye no kwishyura biroroshye, ntabwo tugorana. Ikiza nuko utangira kwishyura system yamaze kugera muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe uri muyikoresha. Duhamagare kuri 0785 03 0772. Yaba Methodiste, hari n'urusengero rwa Methodiste hari Mushimbake naho muri iki gitondo kare. Aho ngaho hari abasirikare benshi, naho indege ibyutse iharasa. Yaharashe kabisa drone, haza kugwamo abasirikare benshi cyane. Umubare wabo ntabwo turabasha kumenya, ariko naho mu yandi makuru turababwira umubare w'abasirikare bazaba baguye hariya. Twakomeje igitero cyabereye ahantu bita Mikenge. Mikenge yabaye igitangaza. Dore ko bari bapanze ko uyu munsi ingabo z'abadede zari zazamutse zanyuze ahantu bita ku Gatongo, zarangije kugera hariya muri Mikenge, zari ziyobowe n'umujenerale autoproclamé witwa Kakobanya. Uyu mugabo witwa Kakobanya yigeze kubikwa bivugwa ko yapfuye. Uyu Kakobanya akabavuka mu Gitasha nihi iwabo, akaba afite abasirikare benshi cyane b'abazalendo, akaba ari nabo bari bashoreye izo ngabo z'u Burundi bavuka muri utu duce dukurikira. Bavuka ahantu bita Sanganya, ahantu bavuka hita Bishigo, Gitasha, Gatanda, Birarumbiri, Mwigomba. Abo bose bari barangije kwikusanya na ziriya ngabo z'u Burundi kugira ngo mu gitondo kare babyuke bagaba ibitero hariya muri Mikenge. Mu masaha ya 3:45 bari barangije kwiyinstara, bamaze kugera hariya hafi ya za Mikenge, hariya hegereye za Birarumbiri, bose bicaye batuje, bari kumwe n'abadede, bari kumwe n'aba bazalendo bose maze kubasomera n'uduce bari bavuyemo. Ndetse hari harimo n'abandi benshi ba Serpent Noire, hari harimo abahibu, hari harimo abazalendo, harimo FDLR. Bariye bose bari barangije kuba tayari, bavuga ngo mu gitondo kare kuri tariki ya 1 z'ukwezi kwa 7 turabyuka tugaba ibitero byanga byakunda, turagaba ibitero ku ngabo zama 23 ndetse na Twirwaneho. Nibwo izi ngabo zama 23 na Twirwaneho bari barangije kubona ibi bitero, bahise batangira directement kubitegura. Ariko bakirimo babitegura, hahise haza icyo bita drone, hahise hamanuka icyo bita drone,
hamanutse drone irimo igenda nk'umuyaga, irimo igenda yihuta, irimo igenda itabara, irimo igenda ireba. Yari ifite amaso ane, irimo ireba imbere, irimo ireba inyuma, hirya, ibumoso n'iburyo. Iramanuka isanga ahantu bari barangije gukambika. Yahakubitiye umudede, imwitsa hasi. Iyakubitira abo bafurero bari baturutse za Sanganya, iyakubitira abafurero bari baturutse Bishigo, iyakubitira abafurero bari baturutse Gitasha, iyakubitira abafurero bari baturutse Gatanda, iyakubitira abafurero bari baturutse Biraro Mbiri ndetse no Mwigomba. Abafurero n'ubwa mbere batangiye kuraswa na drone, kubera nibwo bari binjiye hariya muri iriya mirwano. Ubundi bahoraga bibera mu rugo iwabo, ngo bamare kubona uyu general autoproclame bita Kakobanya w'umurwanyi wigeze no kuraswa, n'uwari umwungirije yarasiwe hariya muri Mikenge, nawe ndetse yari yabanje kubikwa. Mfite na audio ye ngewe umunsi bavugaga ngo yapfuye, wenyine atangaza ko ahari. Aba bose bakubiswe hariya muri turiya duce hariya muri Mikenge. Igitangaza kiraba, ibyo abantu batari biteguye. Izi ngabo za M23 zirimo ziragenda zikora udushya. Mwibuka umugani nababwiye ngo intambara n'imfizi yimiriza bose. Abibwiraga ko intambara izahera hariya muri Minembwe, abaturage b'Abanyamurenge ari bazakomeza kwicwa, abagore b'Abanyamurenge ari bazakomeza gukorwaho bombardement na drone. Namwe wanyu zirashobora kuhagera muri Baraka, na Uvira zirashobora kuhagera, na Kalemi zirashobora kuhagera, na Kinshasa zirashobora kuhagera, n'ahandi zirashobora kuhagera. Intambara n'imfizi yimiriza bose. Bakubiswe hariya muri kariya gace. Kugeza ubu ngubu mu duce twa Bijombo abaturage bamwe batangiye guhunga, bamaze kubona ko hari abasore babo benshi bishwe, kandi abaturage ba Bijombo abenshi bari baranze kwijandika mu ntambara, ariko batangiye kuyinjiramo. Mu gihe batangiye kuyinjiramo, abaturage baho tibari baranahunze, bari mu mihana yabo itandukanye. Ariko kuba abahungu babonye ko batangiye kwinjira mu ntambara, nabo batangiye kugira gute, batangiye kubona ko bashobora nabo kugirirwa nabi. Mu gihe barimo bohereza abagabo babo, bakohereza abana babo hariya. Ntabwo umugabo wazaza mu rugamba ngo narangiza kujya mu rugamba yirwe yica abaturage, ngo narangiza natahiwe wa muturage yiriwe yica, ngo nabona uburyo ngo we azamureke arare ubuhoro. Nabona uburyo nawe azagira gute, azamusubiza icyo gitero azaba yamugabyeho. Twakomeje, ama operation aracyari menshi cyane hano. Ama operation aracyari menshi cyane hano. Hanyuma hano noneho hano muri kano gace ka Biraro Mbiri. Hano Biraro Mbiri bakirangiza kuraswa, ingabo z'u Burundi bahise batangira gucikamo ibice bibiri. Bamwe bati dutahe, abandi bati dukomeze tugume hano ku rugamba. Baje kuba briefing barababwira ati mwe mwasigaye mukomeze mube aho ngaho. Barababwira ati hano ko tudafite imiti turaza kuvurwa n'iki? Indege kuri ikorosinga inyura hano muri kano gace, ingabo za M23 natwirwanaho bakayirasa. Ubwo se biri bugende gute? Nibwo bahise bakanguka bamenya ko indege zabahaga musada nazo zitakirimo zirenga hariya muri kariya gace. Indege Sukhoi ntago yabikirenga hariya, nigera hariya barabizi ko M23 iri buyihanure, dore ko yarayihanuye eshatu, yarayirashe n'amadrone yabo menshi atandukanye. Ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ko barangije gusenya ibirindiro by'amadrone yabo bari barashinze hariya muri hariya amashamba ya za Karongi. Bakimara kubirasa nibwo amadrone yabo baraye barashe ziriya ndege ebyiri, indi ikaba yarayirashwe mu ijoro, n'ibitero bikaba byaraye bigabwe muri iri joro hano muri za Mikenge, ndetse n'utundi duce twinshi dutandukanye. Aha harimo harakomeza kubera imirwano, gusa bahafashe imbunda nyinshi zitandukanye. M23 ntago turabasha kumenya ubwoko bw'imbunda bafashe uko bungana, ariko batubwiye ko hari imbunda nyinshi bafashe za musada. Icyo usabwa wowe ni ugukora subscribe, ugakora share, like ndetse na comment, hanyuma amakuru tukajya tuyakugerezaho ku gihe. Izi mbunda ndaza kuzibabwira mu kindi kiganiro mu kanya. Ndababwira imbunda bafashe izarizo, ndababwira 12, ndababwira 60, ndababwira amasasu, ndababwira ama SMG, ubwoko bw'imbunda bwose bafashwe. Ndababwira uko zizaba zingana. Gusa umubare dufite w'abasirikare baguye hariya muri Mikenge, haguye abadede 37, abahibu 28,
n'abazarendo 47. Abazarendo tuvuze abangaba ni abafurero, nibo bari hariya barimo barwana muri kariya gace ba general autoproclame uwo bita Kakobanya. Reka dukomeze tubabwire n'andi makuru arimo avugwa hano muri Kivu y'Amajyepfo. Reka twinjire nubwo kugeza ubu ibi bitero byagiye bishegesha ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo, ariko barimo barakomeza kohereza ingabo nyinshi. Hari ingabo baraye bohereje zizamuka muri utu duce dutandukanye zije gutanga ranforo cyangwa se zije gutanga musahada. Zazamutse muri utu duce dutandukanye, zazamutse ahantu bita Kigongwe hariya muri Uvira, bazamuka Kirungwa, bazamuka Gatobwe, bazamuka Gafinda, bazamuka Rubarika, bazamuka Mboko, bazamuka Swima, ndetse bazamuka hariya muri turiya duce twa za Baraka. Ibyo bitero byose ngo bagiye kubyerekeza hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ibindi mwumvishije aho nagiye nsoma hano za Kirungwa, za Gatobwe, izo zose nagiye nsoma nabashaka ko kujya kwataka Indondo, abandi nabo bagashaka kureba uburyo bataka Minembwe. Nubwo barimo bakubitwa gutyo, ariko baracyarimo bakomeza gupanga urugamba ngo barebe ko bazatsinda. Dore ko bari baravuze ngo kuri tariki 15 z'ukwezi kwa kangahe kwa gatandatu bazaba barangije kwigarura Minembwe ndetse na Uvira. Hanyuma noneho kuri tariki 25 bakazaba barangije kwigarurira Goma na Bukavu. Hanyuma kuri tariki 30 bakazizihiza isabukuru ya independence muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kisekedi afite ijambo arimo kubwira abaturage ko yarangije kwigarurira uduce twari turimo 23, ariko ntabwo byaje kugira gute, ntabwo byaje kumuhira. Umunsi wa independence nibwo ibitero byagabwe hariya muri Minembwe. Umunsi wa independence nibwo Baraka indege ziriwe ziraswa, nibwo abaturage, nibwo abasirikare b'abarundi biriwe baraswa, nibwo abahibu nabo biriwe baraswa. Mikenge nayo nijoro nibwo yagize gute, yarashwa. Abacancuro bo ni benshi cyane. Ngivuga ku bacancuro, abacancuro baguye hariya muri Baraka, nari mbibagiwe. Abacancuro baguye hariya muri Baraka haguye 5, hakomereka haguye 7, hakomereka 3. Uko niko bimeze kugeza ubu ngubu, niko byifashe hariya muri turiya duce twa za Baraka. Reka munyemerere tugere hariya muri Karehe ntabwo byoroshe cyane. Karehe 23 ku munsi w'ejo twabagiraga ko Cyambombo yari yarangije gufatwa na Wazalendo. Cyambombo bayikuyemo ingabo za 23, Shangi bayikuyemo. Nituvuga Shangi, hari Shangi ya Fizi, hakaba na Shangi ya hehe, ya Karehe. Iyi Shangi ndimo mvuga ni ya Karehe. Utu duce twose barangije kugira gute, kudukuramo. Ndetse n'icyo bita Butare nayo barangije kugira gute, kuyikuramo. Rutare nayo barangije kugira gute, barangije kuyikuramo. Gusa kugeza ubu ngubu nicyo bita Rumbishi nayo barangije kuyikuramo. Ahantu basigariye bakirimo barwana ni hano muri tuno duce twa za Rumbishi. Imbere yaho niho bakirimo barwana, ariko utundi duce twinshi barangije kugira gute, barangije kutwigarurira. Reka tugaruke ku ijambo Cardinal Frodoli Ambongo, akaba ari archiepiscopi wa Kinshasa, akaba ari nawe ushinzwe abepiskopi Gatolika ndetse n'abakardinale muri Afrika ndetse no muri Madagascar. Uyu mugabo mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizihizaga isabukuru ya independence, we abakristo Gatolika ntabwo babashije kuyitabira. We yari yabatumije ko bagomba kuza mu misa. Baje mu misa, bamaze kugera mu misa niwe wasomye iyo misa, ababwira ko mu ivanjiri hasomwemo ubutumwa abepiskopi Gatolika bateguye bugombwa gusomwa mu makatedrale yose. Ubwo nibwo bwasomwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyari bikubiyemo nibi bikurikira: nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko Antoine Felix Kisekedi, ndavuga ibya politike, ntago mvuga iby'iyobokamana, atagomba guhindura itegeko nshinga. Kardinale we no munyigisho ze yavuze ngo
bakristo bavandimwe b'abakongomane, muremera ko itegeko nshinga ryahindurwa nibwo hazakemuka ibibazo abaturage ba Kongo bibugarije? Nibwo yabigarutseho, ahita agaruka avuga ku bijyanye n'umutekano, avuga ku bijyanye n'iki, avuga ku myitwarire itari myiza y'abayobozi, avuga ku buryo Kiliziya Gatolika imaze kugabwaho ibitero inshuro ebyiri, avuga inzara irimo yataka abaturage, avuga intambara ziri mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga imitwe 150. Agiye gusoza avuga ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu kaga. Avuga ko kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo kizave mu kaga nuko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazabigiramo iki, bazabigiramo uruhara cyangwa se uruhari kugira ngo babashe kubaka igihugu cyabo. Ibyo ngibyo akaba yabivuze mu gitambo cya misa yasomye mu gihe abandi bari muri stade barimo bafeta independence, umunsi mukuru bahereweho ubwigenge, ariko icyo gihe abakristo Gatolika bo bari muri Kiliziya. Akaba yasoje izi nyigisho, turaza kubirambura na mugenzi wanjye Isaac, tuze kubisesengura tubabwire ibyavugiwe hariya muri uriya munsi mukuru, ndetse tuze no kubabwira neza ibyo Cardinal yavugiye hariya. Ariko ibi ngibi bimaze kubabwira ni mu magambo makeya cyangwa se mu mupfunyapfunyo mugani wa bene bacu b'Abarundi. Gusa yasoje avuga ati asabira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa twebwe tugiye gukomeza kubategurira andi makuru mu kanya gatoya, turongera tugera muri studio maze tubabwire uko bizaba byifashe. Amakuru nakagaruka. Ciao ciao.